Yes, purazuye umunsi ebana. Purazuye umunsi mwana ndake mu mwihanganira uburyo amashusho ameze. Ubu amashusho turimo turayafatira muri drone. Kabisa. Yes, mwana ndake ndi kuva muri Nyiragongo ndi kumwe n'intare muri drone. Tension, bakunda imodoka zihuta cyane. Akazi k'uyu munsi kabaye changamoto kabisa. Aha ni muri territoire ya Nyiragongo, ahantu habaga bazarendo byataye, habaga FDLR nyinshi, habaga nyatura nyinshi. Are za Sarambwe zafashe icyemezo ziravuga ngo reka duhere Nyiragongo. Zirabanza zirabapekwa dore ko imodoka zirimo bafande zigenda pana wowe cortege kabisa. Abaturage ku mihanda turi kumanuka gihisi. Ishusho ry'uyu munsi ryagombereye drone kabisa. Hari imodoka nyambabwira yitwa Fungua Njia, iyo niyo ndimo kabisa. Umunsi w'amateka kuri MAA23. Mwenyewe Corneille Nangati, baturage ba Nyiragongo, hari ikintu kimwe nshaka kubatangariza kirenze. Intambara twarwanye ubu yarangiye. Ubu ngubu icyo turi gukora ni turimo turarwana n'iterambere. Ati niyo mpamvu abahungu b'amacenga baratwara basi.
aha ni kuri airport, dore ryarimbi babazarendo bahagaze imbere y'intare basigayemo, ibyatsi birameze na kwambia. Bazarendo batewe ishanja y'intare, dore naho basigaye kuri airport. Intare ishaka umujyi ntabwo yitambika moshe, intare ishonje wapi ntabwo witambika. Intare ishonje ntabwo yitambika. Dore monusco handi yamanitse ibitambara by'umweru, dore handi monusco yamanitse ibitambara by'umweru. Intare za Sarambwe zibasanze mu ndaki, urugamba rwabateye nyine. Wakora iki se? Ntacyo. Umunsi udasanzwe Igoma, M23 yujuje umwaka mu mujyi. Yarwanya urugamba ruteye ubwoba, yarwanya urugamba rukomeye, yakubise abajenerali n'abajenerali. Bose yabanyuzeho. Umuntu wese wagerageje kwitambika intare za Sarambwe yahuye n'umuriro. Imodoka abahungu ba Makenga baratwara bro, ntago baguha umwanya wo guhumeka. Binyibukije inzira ijya Uvira. Aha tugeze rero ni mu Birere centre, aho wumva ngo ni mu Birere indani. Tuza fande, salama fande, fande wa polisi. Yes, nguko rero uko dusesekaye mu Birere. Nguko uko dusesekaye mu Birere. Niwumva intare za Sarambwe yuberere. Bertrabise. Yes, nukuvuga ngo guverineri ndetse na Colonel Nanga Bertrabise baje gusura ibikorwa remezo, umuhanda hano mu Birere ndetse na gare na parikingi. Shafunganga lisani kwa nyuma.